Dobar dan, ja sam Vanja Milosavljević-Nedić. Novinarka sam i godinama unazad izveštavam o događajima u svetu poljoprivrede. Gotovo svakom prilikom kada sam se družila sa povrtarima govoreći o proizvodnim problemima, pominjali su onaj sa belim leptirastim vašima, insektima koji napadaju paradajz, papriku, kupus, krastavac, patliđan, kao i mnoge druge povrtarske kulture, pa čak i cveće. Baš to je povod što danas razgovaram sa Stanojem Brankovićem, stručnim saradnikom Galenike fitofarmacije. Dobar dan, gospodine Brankoviću. Na početku ove teme valjalo bi da ocenim značaj prisustva ove vaši u usevima. Koliko je ona zapravo ekonomski štetna? Dobar dan, Vanja. Bela leptirasta vaš je ekonomski veoma značajan problem u povrtarskoj proizvodnji širom sveta. Kod nas je najznačajniji u povrtarskoj proizvodnji u zatvorenom prostoru, ali sve češće pravi štete i u proizvodnji povrća na otvorenom. Kolike ovim štete mogu da proizvedu? Kažu da u plastenicima mogu da budu toliko brojne da je nemoguće otvoriti oči. U zavisnosti od brojnosti i ukoliko prenose viruse, mogu biti od 30 do 40% pa do 80 do 100%. Međutim, 2018. godine u proizvodnji paprike na otvorenom polju, usled jakog napada bele leptiraste vaši i pojave virusa mozaika krastavca, prinosi su bili prepolovljeni, a cena na maksimum. Rekli ste da je prisutna širom sveta. Odakle zapravo potiče? Poreklom je iz toplijih krajeva Severne Amerike, a danas je kosmopolitska vrsta. Kod nas se pojavila 60. godina prošlog veka. Pretpostavljam da nju nije teško prepoznati u obilju drugih insekata. Da li je tako i kako ona uopšte izgleda? Odrasla forma insekata je veličine 1,5 do 2 mm, telo je žučkasto, ali je prekrivena belim voštanim prahom. Morfoloških sličnih osobina je vrsta Besmisija tabaci koja je na listi karantinskih štetnih organizama, ali i kupusna bela leptirasta vaš, Aleuriodes proletela. Jaja su ovalna, beličasto do žučkasta i malom drškom pričvršćena za list. Veličine su 0,2 do 0,25 mm. Larva prvog stupnja je beličasta i pokretna, dok su larve drugog i trećeg stupnja kao i lutka nepokretne. I larve su pokrivene belim voštanim prahom. Larve su veličine oko 0,8 mm. Na koji način bela leptirasta vaš nanosi štetu usevima? Pretpostavljam da se hrani njenim sokovima. Da, ona pravi direktne štete sisanjem biljnih sokova, usled čega biljke slabe i postaju podložnije napadu bolesti. Na mestu sisanja sokova pojavljuju se žute peke. Značajne su i indirektne štete jer luči veliku količinu medne rose, a medna rosa predstavlja prekomerne nesvarene količine biljnog soka, koja je idealna podloga za razvoj mnogih saprovitnih gljiva, čađavica. Vektori i virusa, od kojih je najznačajniji virus žućenja krastavaca i virus mozaika krastavca i drugih. I sad ono što je najveća mora povrtara. Kažu da je izuzetno uporna i da nije ni malo lako rešiti je se. Šta je to čini toliko, rekla bih, žilavom i teškim protivnikom povrtara? Najveći problem u suzbijanju ove štetočine je životni ciklus ovog insekta. Fertilnost zavisi od temperature i biljke hraniteljke. Jedna ženka na temperaturi od 17 stepeni Celzijusovih položi 100 do 150 jaja na paradajzu, 250 do 300 na krastavcu. U zavisnosti od temperature, za samo nekoliko sati iz jaja se pile prve larve koje su pokretne i koje nalaze pogodno mesto za ishranu. Sljedeća 3 larvena stadijuma su nepokretna. Ceo ciklus razvoja na temperaturi od 27 stepeni traje 20 dana, a na 17 stepeni 38 dana. Problem u suzbijanju je veliki broj generacija u toku sezone, ali i preplitanje generacija tako da se na jednom listu mogu pronaći svi razvojni oblici. Prag štetnosti je 1 insekt na 100 gajenih biljaka. Prilikom tretiranja treba dobro pokriti donju stranu lista, ali ne preterivati sa kvašenjem da ne bi došlo do spiranja preparata. Kako je onda suzbiti? U kojoj meri je to moguće? Definitivno taj posao nije lak i dugotrajan, ali rješenja postoje. Preparat Harpun, na primjer, pokazuje delovanja na jaja bele leptiraste vaši, tako da je moguća intervencija i nakon polaganja jaja. Harpun treba koristiti u koncentraciji 0,05 do 0,075%,
na 5 do 7 dana izvesti blok tretman u kombinaciji sa preparatom Pollux. Kombinacija dve aktivne materije značajno povećava uspešnost suzbijanja jer u jednom tretmanu deluje na sve razvojne stadije. Piriproksifen, delujući na jaja, sprečava piljenje neolivih larvi i preslačenje larvi prvog stupnja, dok deltametrin deluje na odrasle forme, odlične rezultate daju preparat na bazi flonikamida. Da li ovi preparati postižu jednake rezultate u svim uslovima, u proizvodnji na otvorenom i u zaštićenom prostoru i o čemu povrtari prilikom tretmana moraju da vode računa? Da, preparati su podjednako efikasni. Potrebno je obratiti pažnju na distribuciju preparata prilikom primene. Veoma je važno da se dobro pokrije naličje lišća. Gospodine Brankoviću, hvala vam na ovim savjetima koji svakako ohrabruju proizvođače paradajza. Dakle, problem bele leptiraste vaši u povrću i cveću ipak nije sudbinski i useve moguće zaštititi ukoliko se reaguje pravovremeno i sa preparatima koji su pokazali efikasnost u proizvodnji. Toliko o ovoj temi. O mnogim drugim koje opterećuju proizvodnju poljoprivrednicima korisne savete nudimo na ovom istom mestu.